Ja sam Kemal. Ja sam Omar. Danas ćemo da isprobamo slatkiše. 3, da. I prvi slatkiš. Koji? Krećemo. Prvi slatkiš. Naš smo u prvi klipu je bio Patrik. Naš smo Sunđer Boba. Htjeli smo to da podijelimo s vama. Danas smo isto izbacili isprobavanje slatkiša, ali nema veze, i sad ćemo. Dali smo ocjenu ambalaži onoj Bobi, ali dobro, sad nećemo imati previše slatkiša. A ne bi klip duže traju. Dobro, nije zato. Vole oni kad klip duže traje. Evo, vidite kako izgleda. Nismo htjeli više da kupujem. Nisu imali rep. A imali smo mi repa, nego jesam ga lijepa. Gledajte. Miris je odlično. Ništa tako, Patrik. Dobro. Ja dajem 7. Ja dajem 9. To je 9, braće, pretjera. Mali još. Pretjera ga. Pretjera ga, majke. Naši ljudi jesu da nas prečerano smije. I dobili smo tu neku bolest. Sutra ako bude nešto nalim, podijelit ćemo s vama vlog. Sljedeći slatkiš je sultan kola, ali nije obična, nego ova neka blecka. Ova. Još danas iz Lemenke. Može. U prvom klipu je bilo... Što, prsnu? Jel te prsnu? Aha, malo. Mene. A dobro je ovako. I u prvom klipu smo snimali sa običnom, a sada ćemo ovu da probamo. Ne smijem. Zvolim. Miriše isto. Isto. 10. Nije isto. Nije Ja dajem 9. Nisto. Ovako radi. Neki drugačiji osjećaj. Dođe neka mušina. Ja dajem 9. Ja dajem 10. Jel ova, ja mislim, bez šećera. Vidjeli smo jednu smiješnu stvar u prvom klipu. To je kada je sama sklonio iza kamere i protrignuo, a ja sam pričao isto ko da sam ja. Tako da to je ovaj ovdje. Ja sam popio čašu. On to popio kolu. Ispopio? Nisam. A popio. Sljedeći, idemo na sljedeći slatkiš. To je... Sad čekaj kralj. Aj, brzo. Evo se mi sad posle. Aj, važi. Ovo je čokolada. Lepo izgleda. Lijepo ova. Budi. Budi hrenuki. Sad ćemo da vidimo. Sad te na reklam budi hrenuki. Budi. Good. Ja, istopila se. Zezam se. Ovako izgleda. Evo ovako to izgleda. Ovako. Isto ako obična čokolada, samo drugačiji oblik. Ja dajem 10. Je li isto? Ja dajem 11. Ne može. I po. Ovo ćemo staviti mamu. Sljedeći slatkiš je... Nešto prokutamo razi. Ajde, brati, slabo jedeš. Ostalo se nam još 3 slatkiša. O, za malo možda zapanje. Koliko jedemo razi? Ajde, brati, nikad. Izbojim. Da zalije. Ja svoj popio. Pravi si mene šta? Neka mučnija ti dođe kad malo više popiješ, jel? Jo. Ovako, sljedeća čokoladica. Sljedeći slatkiš je čokoladica Metro. Vidite. Metro.
Kako se danas smije ljudi? Ovo ima nešto. Znate, ono, Je ne fora kod tome. koliko se mi danas svi smijemo da ste vi to znali. Da su nas Vidite, gledali. izgleda isto ko Snickers. Da, prepolovno. Asistent. Evo. Nigo. Koji ćeš? Ne znam. 9. Ti? Ko 6. Snickers? Evo, pojedi to. Pojedi. Mogu. Ajde. Ne sviđa mi se nešto. Stavi usta i jedi. Da Za ga to. pogutam. Vkusno je. Ajde, ajde. Da nastavimo zadnju klipu. Molim vas, posjetite kanal Nušok. Posjetite serbiangames.en. To je to. Sada je ušao moj babo. Svima. Jesi snimili? Što? Varum? Varum? Dobro. Ma javi. Sljedeći put ćemo kesu da nosimo. Ja nisam još pojao. Koliko sporo jedeš, aman ti Bog. Proputao sam sad to. Idemo na sljedeći slatkiš. Sljedeći slatkiš je Neka jafa. ko neka jafa. Pa snimamo. Ko neka jafa. Da. Samo što ja neke malune. Good. Ja. Što me prepadio. Otvara se isto ko vlažne maravice. Ja dajem 8. Ja dajem 9. I pol. Ne. Dobro. Ovaj. Popit ću limen. Ajde ovo. Zdržavanje mi ja, brate. Ušte je. Gusta čokolada. Idemo na sljedeći slatkiš. Gdje? Stačni su. Menjamo kocku. Ima jedne druge. Ko su ukusa neke kahve. Kahve. Kahar. I njih ćemo, njih nismo našli, ali vjerojatno sljedeće klipu isprobavanja slatkića će on biti Otvaraš majke. na profesionalni način. Vidite kako izgleda. Ovo je veliko. A to je Da malo prepolovimo nož. Ništa. Ništa. Ovo. I to kako se gleda unutra. Ko bananica. Uzem riječ s usta. Može 9. Šta? Šta je? Crnjaka. Ja vem 9. I po. Ja sedmicu. Što? Sve to što, brate, ovo je isto kopija bananice. Pa minionka. Sustav.
Da, davat ćemo najbolje slatkiše koji su pobjedili. U prvom klipu je bio Jaffa, sad je Sultan Kola, pobjednik. To nismo rekli u ovim klipovima, ali će tako biti.